हजिकान से आई मार्केट से पूरा था में ले पूरे कमाई कमाई तौरी के जी मार्केट से बोला तौरीजने आई हेडिंग कर सानरी ओ अदुगा सेल ऑप्शन सेल कर सानरी ओ क्या मुक हजिक से अदम नोंमगी क्या मुक लौखलिगे अस पैसा यौदेदा आई पैसा यौदबैने पैसा यौदे केनो तौदौ होय ngarang lupa lising amaga hoy ka lising ani ya sani mu lokal le ओके ngasi dia mo lokal te songwa mo lokal am yam ne do ai हम्म na thamden ba ओजा अजित लोय दैदी खोगी कनो हिदी रामेश्वर होय दी फजने लौरिबा माले दम norong mo ne moy ka option buy ne tra ऑप्शन नोय कनो सनबनी मिक्स कनो तौबने आदि हेजिंग जु पाइबने दैदी ऑप्शन सेल सु तौबने द समटाइम्स जामना sanam cha do आ सना मसा ma di ba lokal le ma di ai ga tu ne ye na ओ na koi da la ne होय होय iwan yang dong king na si hare si kuirawa ma inang nang na koi ye si ge rim si da thabak to ne ba माने हेक चटवा सैटरडे का संडे का अदुगा आई ने हेक्ता कक्सिंग जेकिवा हनके आई अदुसु अमुक सैटरडे मॉर्निंग से असिदा संगके ओजा जिम चतोरिब्रा तामो अद तोरेबा अदुगा आई से अंगांग इनाउसिन करना लागा आई कनो द चतबा यादा द चले सेंगमाइदा अदुगा खायिंग नुना से अदे वालागा निंग द पुंग मरी दा थिंगना से हारे pung mari no tadi tiang de pung mangam tagan da ai pung mari tagan phone to ma kra tabak chille da de pung mangam tagan la tai di wani kuin na phame namidang ni pung ni taret makai ni pan ta bu phamin da to asi ma di yam na knowledge yam na laina tabak to ida ma mangwai ai na ngasi pau tiang na pa ngasi pau ai na sum market ki mi sing chi sum tiang na pa sa asida ma yam gyan ta na ko ade mind se psychology se ma na lari ka so ngon da piram me ba oza si psychology mak ni oza strategy da oza na pa ma strategy amma ne sinaro to ka tum psychology da keno to lari ka pa bi ke set ka ta bi oda to raga youtube ta gi to raga da mai to raga ma thare yam kuina wari to ram adagi mai wari da yam nuai ba da gi ina isa no pa so mo kopsal da mas taro no da ingo so ko mai to ra divane se tamin na ra yam gyan ta na ado ai ji pesa ka na pang dum lai ado to ra ma ga ta na to ra to yam gyan ta na ta ko do ko da sharing i than da wei ra kang de ko ya ni da wei ra kang de yam na mamut ta ya ba होय yam gyan ta ai di yam angang ma lu ra me ba han ba ti ko yam angang wa ra de hoi akoi na bu de ka yam de ba ni ba ma tu sure ai na bi ge be sai da to ai na bu de ai de sai yang kai hel ya ba ya sa ta moi na kra ni ne da फजना मान ओजमाना फजना आइदी यम फजना होनबा यम फजना कनो द खंग बुखोट प मयाम दो अदुनसु मा सी लाइन सी द फजना सक्सेस होइना मा कनो पैसा से तान मंग मिने ट्रजा माने मा मा chat de ma होय strategy startup ke na te ma ki ni um khara di tam ni ko heading kamai na ke to bani ate ki as ayam psychology mak ta na ta me makesh sharing to me makesh apoi na to ri da do ai na adu da ai yan ta ai ji ta dum pui na li sang chin na dum mai de paisa tha tra ga yeng market chi yeng da tu ti ai de dum sang ne ba होय sang adam nai na puri na ma na khasi khasi khara pa da ai mon da identify to man da khara pa ga identify to to pa da ko ai to ri ai asoi bu da ado yam na nuai wari ko na to होय toxic ko che as a mo ta gi wari de bo yan nuai फयो जा खर उनबियो असंग मतमदगो अदुगा अखोय मयामदसु खग शेयरिंग तौमिनरगा आइसु सिदगी दे यारि मखैगी अतई मतमद ngamद्रसु नुमिदांग से अखोय जुम पुन्नब सिलके अदुगा डे टाइम दसु अंगांग सिंग स्कूल थिंदोखरब मतुंग हान आइनु सुम जॉइन तौरम मतमदो hoy अदुद जारोंनब होनरागी हंदक से यामना कनो म लैरुरे गैप अमा
ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯅꯕꯒꯤ market sidi adu motani ge maningi aina haiba tamodo adu boba tamo aina madi option buyer sana bane madi tha ani bu hena gap lai re na gojen game laptop ko dam ni si relax to pui ni market ai sidi koi si gi dau ni market le hok ni na admine to ro mo sana ga dam dai masu puksi no mini paisa ga krayam so ma tu ma ba adu idi ma market ka ki hapta ma kule phe ma ba kare ai ai se fai akoi na tu mo ga di as tu ya na hena tu mo na bo nei da na adu to we ya de masu 10 years in sana ra bu ni de Right. Mana buyer sana bo adu kai no di plus sura hoji ki sana ma cha oh mai man nga sim se ajit ko ba oh aina ajit aina save tawai ajit ko ma le sim ba oh na hawaida ma ga ga wari sabdo mana sida join tarok matam gi do wari sabda ajit aina wari sagi baina ado ai ge khang de aina hek thengna ko dai ma di ko na su join tarok pa dina mani kona join tarok pani oja hoi gi matung da tarok pani 2022 do rangani ma join tarok ise oja na hek hawro ga di yore ba hoi oja ai de tha ma ani manga sitta da ado ge so mari bana mga bana sitta ra moye ba ai de dum yora ande ado aina ngasi po ma se so analyze tarok ne ba ma gi ke no sing market ching ado ga ngasi po ba de consistent way na so dum lai sai ani he la ba de ma analyze storage masa chugang kang na su na da na hoi hana ti na wa ba dai to ai na no ma ba da ke no sa se main to yo la yam no ma sai da era ta ko da ko sai ye ga tai shin hai de oza na ta ba oza kar di ko asin ba plug ti ta toning da bo gi concept ma lai da na hoi adu to ye direct alain tamu gi so pasha he khapin baga kam kai da tha da si ge kamai to si ge ai si ta na ga dum tu na si pasha pa mu ga dum hai biro ana ai pasha ti ni ai excited wo ram ni na ting na jin yan dai so ai di mamang gi so ina hedging to option siam ge hedging ka to ai pasha phang gi ba adu bo ki keno gi GST gi yamna adu chikok to ba matam da sahi khara depth sta lai ram ba haide credit ta jil lai ram ba adu sex chikok to ba da ai mon da ai gi career yam suk to bo lai ba adu na ai upload fu ga adu sing da ba ya de da man shi ko ki ba de adu de gi kang chok chok chin ni para adu tamna phagala kona ba lep redi oja dum phagala kani na tra bagala kana ai patwa na song no sulai ada ye ozana somna kanda ade ozama yam ji sum matam sum nai na paske ade ozada shilo ngai ba amam lai ye ada ozama ji hapo ye ade tawli ha pulli ha adu ki ona ade ko da su yam ne interes ho ye smile pulla kana ade ki mi ma yam je na ke ma ni la na de kan ke no ade apu ki group de yo am ba mo ki ba mo oh mane asisu matam gi khongchani nuja adu idea sam parang ta pulla ga di akoi makai su khara encourage sharing caring tong na ga encourage to dum adu gi ai ja ba hoi pulla se sidai di yaring khe I dum Delhi gi nongma gi dum hak sida pung nipan makhai da gi horoga yam sang na natrasu ko adi pungkhai ama pung ama sum punna na ba se I silake punga pulla de yaring 45 minutes pulla de yaring 45 ado ko mayam hayeng dagi horaga khoi Delhi khoi gi discussion 8:30 pm gi kano se khoi hayeng dagi start tawgani ko mayam dum join tawbiro 8:30 pm to 9 pm da loisin bajai natraga 9:30 pm bo bajai hedging gi discussion adaiti any khoi gi stock market ki related loiba topic khuding makta khoi gi discussion se hana khoi tawram badawna ko hayeng dagi khoi start tawrase ko adu mamang da I 1 month muki sang se lepure ado
ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ